Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sangat tahu betapa kuatnya Bapak selama ini mendidik, membimbing, membesarkan dan mencukupi seluruh kebutuhan putrimu ini. Bapak telah menjaga Anda bukan mencium tangan ayahanda tercipta, Bapakku. Minta maafkan kalau ada salahku. Minta doa restunya. Belum bisa aku balas kebaikan. Banyak sekali mungkin kesalahan yang pernah Abah lakukan, cium kaki ayahanda tercipta. Tiada ningali ripangai berulipa kari janjingku si kuliah memang pongki inake kau jiku karanuan lan rilan tanah pangainku rikalenu tiako lan remata yang janjingku rikanamku kariatinku jatong pinang ama unati nata kemana lepa-lepa makoka bolima nake ajapa ribiring kasih
kau jiku karanuang lan rilantana pangaiku rikaninnu aku lan rematayang janjiku di kanangku karya tingku jatong pina punate nata kamana lepa-lepa makokau boling manake ajapa ribiring kasih Pala tujin namangge tangut rangi rian rongku aule tamali mali riana jari-jarina joreng mami akrapungan ribala baine beruna aule napakate ne napa empo risunggua aki masimpu ripa coba nalinoa aule takadena pangelai bataraya Androng gak lupa risita Buru sumi baram banta Aule boli mi kama Kapasare patawai joreng mami akrapungan ribala baine beruna aule napakate ne
Napa em Alhamdulillah. Dalam kibu. Di dalam. Alhamdulillah marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pula menyampaikan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa cahaya. Sehingga pada hari ini alhamdulillah di tempat yang berberkah ini kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ya pada hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada hari ini perlu dijelaskan apa yang telah disepakati bersama kedua mempelai, baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Tentunya hasil-hasil yang pernah disepakati bersama pada hari inilah kita ingin menjelaskan yang pernah disepakati. Perlu kita jelaskan yaitu masalah belanja. Kemudian daripada itu kedua masalah mahar. Kemudian daripada itu hari hanya. Jadi adapun yang pernah disepakati bersama tentunya saya ingin bertanya kepada keluarga mempelai perempuan. Tentunya yang perlu disepakati bersama masalah uang belanja. Tentunya yakni disepakati tadi. Kira-kira bagaimana Pak kalau saya sampaikan bahwa uang panai, uang belanja itu sebanyak berapa? 71 juta. Jadi sebanyak 71 juta. Mau dibuktikan, mau diperlihatkan oleh apa? Tentunya ada imam apa ini? Bagi syarat, kedua syarat ini. Syarat dah. Imam kampung dan ya ada. Ada RT-nya pada RW. RT-nya bagus di penyerahan. Ya. Sekali lagi ya, 1, 2, senyum ya. Oke, jama maki salaman ya. Tapi biar nih. Sama tuh. Ya, lihat sini. Oke, sip. Kemudian yang kedua di sini, di anu juga di sini. Saritomi di situ. Iya, siap. Penyerahannya. Ya, lihat sini. Ada rumah. Ya, jabat tangan lagi ya. Maharnya apa pada hari ini nanti sama maharnya sebanyak 1 step. Iya, 1 step Mas. Iya, 1 step 11 gram. Berdiri di pasang semuanya. Jadi selanjutnya Pak, ada juga berasnya Pak, sudah ada di masuk. Beras ada di mana. Kemudian selanjutnya Pak, tinggal mami ke hari kami. Berlawanan dengan Pak Imam. Ada. Mereka begini, lebih baik kita langsung di Depa. Karena kita harus langsung kita ke Depa langsung menjadi perempuan yang masih dibayar. Karena dulu memang ada kita berbagai cinta kasih 1,2. Dia semua ngurus sih. Sekarang Depa terbit lagi langsung Depa ke sana. Jadi Pak Imam malas juga. Makanya kalau sudah begitu Imam datang, malas datang.
Dengan saya Jadi begini Pak, ada namanya imam, ada imam, ada dusun. Jadi mengenai administrasi nikah itu ada yang telah ditentukan bahwa dari laki-laki sekian, dari perempuan sekian. begitu. Sudah Jadi iya. sama sih. Lepas tomat nu patrisi, lepas nu pasalasa, nu patrua, nu patlonjo pangainu, napalaka nyawanu, tak kalupari janjinu, nu lokoki, nu patrisi miatingku. Oh Andi, patrisi pace ku kasih lokot lalang riatingku, lokot tena pace tena tambarana, napalaka nyawanu kalupari janjinu, nu lokoki, nu patrisi miatingku. Oh Andi, kamatongi salimu naraka, kuale gugalimbu, barana mamo, bamban nama pantongi loko napia ni pacho kije lemo patrisi namamo pace nama mori kodo o karai kuma kuasa pamoporangia tanta patrisi tudu pace tomiku kasih. Oh karae, patrisi pace ku kasih loko lalang riatingku, loko tena pace tena tambarana, napalaka nyawanu tak kalupari janjinu, nu lokoki, nu patrisi miatingku. Oh Andi, kamatongi salimu naraka, kuale
ku cini amaku amati jene matangku tenara na batenangai nangke amaku niatinya niatinku ku sungguh lalu naku balas sakit tene jadi asangin kurungkan jai dosa kurikan landri kama baranjiki amopora anrang tumala sukangku papa porangi dosaku nasa dewa talasaku rinimo amaku niat tiga niatku ku sungguh lalu naku balas sakit tene jadi asangin kurungkan jai dosa kurikan landri kama baranjiki pamopora anrang tumala sukangku papa parangi dosaku nasale wana talasaku rilino nasale wana talasaku ku sarea mako ane nyawa sira tubuna landri lantana pangaingku rikalenu alle binaku
Patan datuna cina ciniku poro kau sayang tunggalate naruana masih memiliki naku si pemaling-maling si katutui serekana niruai buat yami janjimu ku tojeng di kananmu sorong siang sorong ini mengena petiku engkau buat selea benengi di lobina umali relau mabela utiwi temakewiri tanrata upariati Sitina jami mengamu padua sahabat tau kasih asima di matamu dek gagaji dek buah singareku muda Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, di suasana yang cerah ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah akan melaksanakan proses ijab kabul insya Allah besok. Insya Allah Allah menghimpun keluarga mereka dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salamnya, mau menyampaikan permohonan cintanya kepada warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Bersihin ya.
dengan penuh cinta, keikhlasan, dan kebesaran hati. Membuatku bisa mencintai kesalahanku. Terima kasih sudah mengenal serta sebentar lagi saya akan menjalani cinta itu bersama keluarga kecilku. Saya tahu hati Bapak selama ini mendidik, membimbing, membesarkan dan mencukupi seluruh kebutuhan putrimu ini. Bapak telah membentuk ayah dalam hidup saya, tapi juga menjadi sosok sahabat untuk saya. Mama, dari hati terdalam, saya mohon minta kesabaran. Doakan saya agar bisa menghadapi pernikahan ini. Bahagia dunia dan akhirat. Bapak, Mama, terima kasih yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Bapak, Mama, sehat rezeki dan hidup lebih lama lagi agar nantinya bisa bermain dengan anak-anakku. Saya sekali lagi maafkan saya. Terima kasih. Ananda Bunga mencium tangan ayahanda tercinta, Bapakku. Minta maafkan kalau ada salahku. Minta doa restunya. Belum bisa aku balas kebaikanku. Banyak sekali mungkin kesalahan yang pernah abang aku cium kaki ayahanda tercinta. Sekiranya Ananda pernah berkata hal yang kurang berkenan di hati, ibuku cium kaki ibunda, bersujud di kaki ibunda. Ibuku, di kakimu adalah surgaku. Mohon ampun, baik hanya Allah yang bisa memberikan, membalas semuanya. Mohon ampun, mohon ridho tak mamaku. Silakan Bunga, Mama dan Bapak. Berdua kita berpelukan, walaupun ini adalah air mata, tapi air mata ini adalah mata penuh kebahagiaan yang penuh haru. Silakan oleh benda untuk keluar di lokasi. Sampai di luar toh baru masuk lagi. Astaga. Ada Bugis Makassar. Menjelang acara Panci. Dari Pulau Bugis Makassar yang wajib dilakukan. Kan tadi foto toh? Tienes tu tabla ya, tienes tu tabla. Ini anu baju hijau, baju hijau. Ini si Ana.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم بربك الرحيم لا إله إلا الله ولله على لك الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان ما لم يعلم كلا على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلمة خاطئة فليدعو ناديه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا إله فيها أولئك شر برية إن الذين آمنوا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لأنفسهم وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات قنودا وإنه على ذلك لشهيدا وإنه لمقدر إلا آمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت خير للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يوم شانئك هو الأبتر. نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب دعواتنا قادر هذا ربنا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار صلى الله. Jalan di Bapak. Saya cium Bapak. Ya Allah Tuhan wa sa'ad wa yusalli wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadu lima jami'atil aliyati muqtadiran fa'in barakati ala lahu awla wa udanniri abli wa'alilu sa'ibatun aliyah ممتدئا من الصبح جميل مطايا وأصلي وسلم على نور المطهر تقدم الوليا المنتقل بكلمة الجبال والتمرة والغاية دائرة أنت المسامع بأولى وأستعين بأول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجعل جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقر يجب أن تكون أم المصطفى ونولي في السماوات والأرض سبا وكسيت الأرض بعدة لجلبها من النبات والأنس الدوسية وأينت السماء شمس المشارق والمغارب والدواب والبنية وتست الأرض كسا وبسلت الجن بذلك كنت عليه ولما تم من الشوال على مسؤول الأقوال المرية توفي بالمدينة المنورة أبو أبد الله وكان قد سبق شهرا سقيا يؤهل سك وسقوا ولما تم يرى جسر قمريا وأنا لزمان أجل أنصنا فدرهم ليلة
sako abadan gaya lebesake no ya raja aek padanya jamal gapero aek biar tambah rusak di nafsin. Bilang tiga baru biar begitu. Silakan menghadap ke kamera, kita foto bersama dulu.
والبلد الذي لا يكتب شجر ولا يكتب غلا واضرب في أمجادة وفي سرية وفي يوميا على أقوال الماء مروية والرأي أنها قبل فجر يوم سنين شجر الأول من أمر التي سبتها والحرم ثم تسبة الأسلامية التي تلقت من عليه الصلاة والسلام وأردت مؤمن سوى سوة وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة يا فريا terhadap Syria Fakria wa Aba Fasaba Swabadal Kamarasya Wadara Syria Abidul pegang ke sini kan sebagai hadiah pernikahan buat Bunawati. Terima kasih. Silakan kita berfoto bersama untuk mengabadikan. Sudah kita mengundang hormat Bapak Haji Cacok, kakanda tercinta Bapak Haji Cacok dampingi وإن أدركم بكلمة سنقولها تبلغوا وأتقن نور وانا وأمر مغفرة تقول للدين يهوديا فرجع من جميع سمير المقدس بسرا saling sama kakek tercinta. Ya. صلى الله عليه وسلم 25 سنة. Biseang rami mange kaleng kuri mabelaya nanu padongko empori sedreang bori parangan jorim mimange kulu serang pak risiku nakabalea loko kari pak maiku ripak maiku barambangku najameng rije ne mata tulina rokong simpun ri sayang ranu poro tekne lalo tungjang siang menyambungi ri pangainku saroni pasalasa saroni pasalasa
Siang rami mange kaleng kuri mabelaya nanu padongko empori sekreang bori barang anjur mi mange kulu serang pak risiku nakabalea loko kari pak maiku ri pak maiku busa mine barambangku na jameng ri jene mata tuli naroko simpun ri sayang ranu tekne lalu tunjang ngamasia menyambungi ripangainku sarwani pasalasa sarwani pasalasa sayang Allah rambang paka baji ki borita daile bayang-bayang Allah rambang masinga sama turu daile rajale Allah naki rambangan rambale sayang Angsom bali matekne ari kodong Bomba na barang galuru na samalona daile Nakidrambangang lerambale sayang Angsom bali matekne ari kodong Ai disayang Allah rambang Teakina parakat teri kodong Bayang-bayang Allah rambang Teakina parakat tenaile Rajale Allah nakirambangan lerambale sayang amang pak rasangan tak baule Konde tinggi ala pasio si kalia daele Nakidrambangang lerambale sayang
na amang rasangan ta rikodong.
lebat di kau pangainku ku pinawang rieranu tidringku karanuanu nu taleba teneranu bagi kari pak mainu omolik na kutrinya wanu aule taku sanana panranguangku nu pasalasa Balat keji angeran aku rikau Naturiku pinawang riero Tale basa kayawanu Tene pak mainu Rikalingku bagi kari pak mainu omolik na kutrinya wanu aule taku sanana panranuangku nu pasalasa Sakanyawanu tene pak mainu kalingku kenapa ente namo ane parekana nakisi urungan ritelah sata ori manang salah sari panranguangku boli manang salah sari panranguangku
Mania tu maranu Ranu tu jing minyawana Inake minne Ak bunga-bunga Lalang nyawaku Siuruk na mata Allah Corangan lalang pak mani Landri ranuku Sile porang maki andi lalang surah Serejiku kalau kau te aku landri nangke rikala bini tak sayang si foto polisi jamnya sahabat langit na buta ajari sabi Alhamdulillah kareng ngilupaikan roangku kale pajanjingku rikalena si katutup kisah ki jaga tingku atingmu barang tunggal pakai kipa apa sisa mata Allah corangan lalang pak mani landri ranuku sile porang maki andi lalang surah Serejiku Afrikau te aku landri nake rikala sahabat langit na buta ajari sabi Alhamdulillah kareng nirupaikan rohku kale banjanjingku rikanena si katuku jaga tingku atinmu barang tongalo pati pipa pasti salah si katuku kisah ki jaga tingku atinmu barang tongalo pati pipa pasti salah